igitangaza imbere y'abamarayika, imbere y'ibinyabugingo, imbere y'ibyari mu biva ku masi atacumuye, azoba agaragara umuntu w'igitangaza. Ubwo rero kandi muzi ko muri Bibiliya mu gitabo cya Petero n'iketi abikorera igice cy'icumi yaravuze ngo ntimuzi ko muzocira urubanza n'abamarayika, byashure naho ngo muzofatanya na Kristo ngazi imyaka ingahe? Igihumbi. Imana yamucyubahira. Ijambo rero tugiye kwiga ni ijambo ry'ubutumwa bwiza, ijambo ry'ubutumwa bwiza. Imana yamucyubahira. Iri jambo ry'ubutumwa bwiza, ijambo ubutumwa bwiza tugomba kugiga duhereye hasi kugira ngo bisobanukirwe n'ibyo twiga, kubera ko ubu butumwa kenshi hari abantu babutahura mu buryo butari bwo. Iyo babutahura mu buryo butari bwo, kuko akamistake gatoya ukoze gashobora gutuma utandukana n'inzira y'Imana completely. Nico bituma bisaba kubyiga umuntu yicishije bugufi, asenga, yitonze. Iri jambo rero ubutumwa bwiza, tukicyumva ijambo ngo ubutumwa bwiza, murumva ko nihoza ubutumwa bwiza bwa mbere bwo hadasanzwe hari iki? Ubutumwa bubi. Ubutumwa bwiza buza mu gihe hasanzwe hari ubutumwa bubi. Ni kujo tubanza gusubira inyuma gato kugira ngo tubanze twigire ijambo first bita ubutumwa bwiza, icyo bisobanura. Ubutumwa bwiza rero ntushaka kubaho mu gihe atabanje ubutumwa bubi. Ubutumwa bubi reka turaza gushira no mu ngero zigaragara cyangwa se mu burorero buboneka kugira ngo mubashe kubyumva, ko tudabishize mu burorero buboneka kugira ngo mubyumve byo bagora. Dufate yuko hateye muri iki gihe hatera corona, cyari ikibazo kimwe gihuriwe ko n'abantu bangahe bose babahe kwisi. Bisigura ngo kuzana igisubizo cy'ikibazo cya corona iza kongera kuba inkuru nziza ku bantu bangahe? Ku bantu bose bateye kuko ikibazo kimwe. Mugani wa corona yateye nko mu gace kamwe, akandi mu gihugu kimwe, mu kindi gihugu ntatere corona. Muri icyo gihugu hateye corona bafite inkuru. Kubona igisubizo cya corona azoba ari inkuru nziza. Mu gihugu hatateye corona hakaza igisubizo cya corona azoba ari inkuru nziza. Ntazoba ari inkuru nziza. Kubera iki? Nta kibazo bari basanzwe bafite n'ubundi. Bibaho bitabaho nacyo bigenje gute? Ubutumwa rero bwiza kuri twebwe bwaje kubera ko habanje ubutumwa bubi. Ubutumwa bubi bwari ikibazo cy'iki? Cy'icyaha. Icyaha cyatangiriye hehe? Mu ijuru. Gitangiriye muri inde? Muri Luciferi, mu marayika mukuru. None uyu Luciferi icyaha kimaze kumwaduka mu gihe tuza kubyinjiramo cyane, byinshi mwabyize kugira ngo bikunde tugende tugera twifuza kugera, ni ngombwa ko duca ku mayange cyangwa se duca muri make. Iki kibazo kimaze kwaduka, tubona ko iki kibazo ku Mana ntabwo cyari kitunguye. Turi kumwe? Mutore Bibiliya muraza gufasha imirongo kugira ngo ize gukunda tunyaruke. Uwa mbere aturabire icyo tejyambere rya Petero igice cya mbere ku murongo wa 18 kugeza 20. Ubundi araturabira Ibyashize 13 ku murongo wa 8. Ubundi araza kuturabira Tito igice cya mbere ku murongo wa 2. Ubundi araza kuturabira mu Efeso igice cya mbere ku murongo wa 3 n'umurongo wa 4. Ariko mbere ko dusomaho batubwira ko muri sobanura ijambo ubutumwa bwiza mu gitabo cy'Abaroma igice cya mbere ku murongo wa 16 ngo kuko ubutumwa bwiza butagenza gute? Tubivuga ko dusanzwe tubuze ngo ntidutinye. Kuko ubutumwa bwiza butagenza gute? Ari ubushobozi bw'iki? Buzanira umwizera wese iki? Ubutumwa bwiza ni ubushobozi bw'Imana buzanira umuntu wese agenza gute? Umuntu wese agenza gute? Yizera. Umuntu wese yizera ubutumwa bwiza bumuzanira agakiza. Guhereye ku Muyuda
umugire ikimari hamwe cyose ngo kuko muri bwo ariho ugukiranuka se kugoroka Imana kugeza gute uhishurwa kuzanwa no kwizera ukagwiza ukwizera kuko byanditswe ngo umukiranutsi wanje cyase umugorotsi wanje azobeshwaho n'iki no kwizera Imana hamwe cyose iyo niyo sobanura cyane ubutumwa bwiza Imana hamwe cyose n'ubushobozi bw'Imana buzanira umuntu wese yizera n'ukucongera yizera agakiza uhereye uri mu bwoko bw'Imana ku muyuda ugashikana hehe no kumugira iki bisigura ngo wihanganye abanyamahanga. Yes, dusomere. Imana imaze kubona ikibazo cy'icyaha ko kizatera yahise ishaka iki igisubizo imbere y'icyo kibazo kugeza gute kihaba. Kubera ko igihe twiga ku bijanye n'ubutumwa bwiza tugomba kumanza kumenya impamvu dukeneye iki ubutumwa bwiza, kuko umuntu atariwe ko barara ngo tugiye kwigisha ubutumwa bwiza mugabo abantu bagomba kubanza gusobanukirwa n'impamvu bakeneye iki ubutumwa bwiza. Impamvu bakeneye ubutumwa bwiza kubera ko basanzwe bafite ubutumwa bubi. Ubutumwa bafite n'ubutumwa buhe n'ubutumwa bw'icyaha, ubwo n'ubutumwa bubi kuko ukora icyaha azogeza gute azopfa. Bose bakoze ibyaha bashikira ubwiza bw'iki bw'Imana kandi ngero y'ibyaha ni iki n'urupfu. Kubw'ibyo rero abo bantu bafite iki bafite ubutumwa bubi, ubutumwa bw'icyaha ubutumwa bubi. Kubw'ibyo rero abo bantu bafite ubutumwa bubi bakeneye ubutumwa bwiza bwo kubahumuriza Imana hagucubahiro. Imana rero mu buhanga bwayo kuko imenyera by'iherezo mu itangiriro yakoze umugambi uko musoma muri Yesaya 45 ku murongo na 6 ku murongo w'ikenda no w'icumi. Imana imaze kubona ko azokwandika ikibazo cy'icyaha kikayibura ikintu cyose Imana izarema, yahise ikora umugambi ariwo uza kuba mu butumwa bwiza, umugambi w'iki w'agakiza, the plan of redemption, umugambi w'agakiza. Uwo mugambi Imana ukora imbere kurema ikintu na kimwe. Mu gisomero ya 1 ikete rya mbere rya Petero cyangwa ku rubasho n'angweza 20 muzi ukwiga mwashurujwe. Yes, uvuge mu ngeso zanyu z'imburakimazi natojwe na basugokuruza. Yes, atari bishira n'ifeza cyangwa izahabu. Chenda. Yes, ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini mw'ay'umwagazi w'intama utagira agasemba cyangwa ibara. Microphone. Yes. 19. Yes, ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini nk'ay'umwagazi w'intama utagira agasembwa cyangwa ibara. Niyo ya Kristo. Niyo ya Kristo. Kurongo 20. Yes. Uwo yamenye n'Imana kera. Yes. Itangiriro ry'isi ritarashigwaho. Yes. ariko yerekanwe ku iherezo ry'igihe ku bwanyu. Imana ihabwa icyubahiro. Ubwo yerekanwe ryari? Ku iherezo ry'igihe y'ibihe. Uwo yatoranijwe n'Imana ryari? Kuva kera. Ariko yerekanwe ku iherezo ry'iki y'ibihe ubwande ubwayo. Ubundi abisomere Ibyashe 13:8. Ibyanditswe igice cya 13 umurongo wa 8. Yes. Izina rya Yesu haravuga ati abari mu isi bose bazayiramya. Yes. Umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama wakambwe uhereye ku kurema kw'isi. Umuntu wese izina rye ritanditse mu gitabo cy'umwana w'intama cyangwa se cy'umwagazi w'intama yatangiye ku kuremwa kw'isi. Bisigura ngo umugambi wo gukiza Imana yateguye kera imbere y'ukirema isi. Imana ihabwa icyubahiro. Tito 1 ku murongo wa 2 aravuga ngo ubundi abisiporo uraza kudusomera muri Banyefeso igice cya mbere umurongo wa 3 umurongo wa 4. Reka je nsome mu Tito igice cya mbere umurongo wa 2. Mpora nizigiye kuzoronka ubugingo budashira ubwo Imana itazi kubesha yasezeranye ryari kera ibihe byose bitarageza gute bitaraba. Abanyefeso igice cya mbere ku murongo wa 4. Murongo wa 4. Yes. Nk'uko
yadutoranije muri we. Yes. Itanguro ry'isi ritarashigwaho. Nk'uko yadutoranirije muri inde? Muri we. Muri Kristo. Imana yadutoranirije muri Kristo, itanguro ry'isi itarageza gute? Ritarashigwaho. Yes. Kugira ngo tube abera tutagira agasembwa imbere yayo. Turi mu rukundo. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yadutoranirije kera, itanguro ry'isi itarageza gute? Wari umugambi Imana yakoze kugira ngo tube abera imbere yayo, kandi turi muri inde? Turi mu rukundo. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo umugambi Imana yakoze wo kudukiza yawukoze kera, ariko wagiye gushyirwa mu bikorwa igihe gikwiye gishitse. Icyo gituma mu Bagalati igice cya 4 baratubwira ngo maze igihe gikwiye kigenje gute? Gishitse. Imana yatumye umwana wayo, yabyawe n'iki? N'umugore, kandi avuga ganza n'iki? Ibyagiza avuga ganza n'amategeko. Igihe gikwiye kigenje gute? Gishitse. Umugambi rero Imana yakoze wo kudukiza yawukoreye muri inde? Muri Kristo. Intego Imana yakoze icyo cyari kimaze kubaho. Muzi ko byari ku babyeyi bacu ba mbere, Adamu na Eva. Adamu na Eva bajya ku giti cyagenje gute? Cyabuzanijwe. Twabonye ko igihe Imana yari mu muntu bitabira igice cya mbere, yari yaremye umuntu afite ishusho yande y'Imana. Bisabwe yaremye umuntu mwiza atakibazo afite. Kandi igiti Imana yaroshe kujyaho cyari igiti kimenyekanisha ibintu bingahe? Bibiri. Ikintu cya mbere cyamenyekanisha icyiza, icya kabiri kamenyekanisha ikibi. Kubera ko mu migambi Imana itifuza ko abantu bumviriza ikibi, bamenye ikibi, ifata umwanzuro wo kubabuza kutazajya kuri icyo giti kimenyekanisha ibintu bingahe? Bibiri. Kubera ko buri gihe cyose bakiriye ko bagomba guca bamenya n'ikibi nacyo, automatically bagomba guca bamenya ikibi nacyo. Nicyo gituma igihe bamaze kujyaho batubwira ngo mu itangiriro ngo kuko uyu ahindutse nk'imwe muri twebwe, kubwo kugenza gute? Kubyo kumenya icyiza n'ikibi. Imana isanzwe izi icyiza kubera ko ni we se w'icyiza. Ikibi nacyo cyari cyaraguse hehe? Mu ijuru. N'imbere ko cyari Imana yarigenje gute? Yari ikizi kubera ko igikora umugambi wo kurema. Imana yahise ibona ko ikintu cyose zarema hazaduka ikintu kikagenza gute? Kikakirimbura. Hazaduka icyaha kikarimbura buri kintu cyose Imana izarema. Ikibazo cyari gisigaye ku Mana cyari ikintu ndarema, iki kintu kizaza kirimbure buri kintu cyose. Abo twari kumwe Merekredi twari bonye imbaraga y'icyaha. Icyaha gitwara ubugingo. Nicyo gituma umuntu atarabisobanukirwa akubwira yuko ngo umuntu yagikoze ngo arangije Imana iragifasha gukita muri tupubere. Kubera iki? Ntasobanukiwe n'imbaraga y'icyaha. Twarabonye ibijyanye n'ubuturo, kubera ko umugambi wo gukiza Imana yawuteguye ikoresheje iki? Ihema ry'ibanga, ubuturo. Integuro y'ubuturo yari integuro igomba gukorwa guhera mu ntango z'umwaka ikazosoza mu ntango z'uwundi mwaka. Aho ntituriho turajana. Ni integuro yakorwa guhera mu ntango z'umwaka ikazorangira ku mpera y'uwundi mwaka. Turi kumwe? Bisa ngo haje indi ntango n'intango ya mbere nka kujya umunsi uhera. Umunsi utangura nimugoroba ukarangira nimugoroba. Umaze kurangira niho undi munsi barakugeza gute? Gutangira. Noneho muzi ko mu butumwa bwiza ko nje tubavuga kwiga ibintu byose bakabisobanukirwa ko mushaka kugira mufate no guteranya n'ibindi. Mu butumwa bwiza musomye muri Mateyo igice cya 20 tubona nyine uruzabibu atoranya abakozi bagomba gukora mu gihe kingana gute? Kingana n'umunsi umwe. Barangije gukora agacaza agahemba abantu bagenje gute? Abakozi bakoze mu kigo kingana n'igihe kingana gute? Umunsi umwe. Kandi muzi yuko musomye muri Kubara igice cya 13 ku murongo wa 34 cyangwa se cyerekana ku murongo wa 6 hatubwira ngo umunsi umwe ungana n'iki? Ungana n'umwaka. Turi kumwe? Bisigura ngo umwaka Abisirayeli bagomba kumara uhuye n'ikigo kingana gute? Umunsi. Kuko umunsi ungana n'iki? N'umwaka. Bisigura ngo
icyo gikorwa cyo gukiza, inzira y'agakiza ni inzira igomba gutangura guhera isi igitanguye kubaho kugeza igenje gute, kugeza irangiye. Imana ihabwa icyubahiro. Reka ndabisubiramo mushaka ko mutakumvise. Umugambi wo gukiza ni umugambi ugomba gutangurana n'isi itambuye, kubera ko n'isi yazimiye. Turi kumwe? Kugeza igisi zo bigenje gute, irangiye. Mu gihe cyose sitararangira, umugambi wo gukiza gute, urakomeza. Kubera ko icyo kiringo isi igomba kubaho cyagereranijwe kingana gute n'umunsi umwe. Igihe isi igomba kumara cyagereranijwe n'umunsi umwe, kuko bajya abakozi bo mu ruzabibu bagomba gukora umunsi umwe. Turi kumwe? Bajya abakozi bo mu ruzabibu ngo n'abakozi bose Imana igeze gukoresha guhera isi kirema kugeza igihe sazo bagenje gute, agandi soko n'abazoza guhemba bagenje gute, abakozi. Bisa ngo icyo kiringo cyose cyagereranijwe n'isi gahe umwe. Bisa ngo umunsi umwe ukora kungana n'umwaka mu mvuga y'igihanuzi, bisobanura yuko icyo mwaka bisere bagomba kumara ungana n'umunsi umwe. Uyo munsi umwe rero ungana n'igihe isi yatangiriye kugeza igihe isi zabagenje gute, irangiye. Je tubavuga ngo ubwami bwo mu ijuru busa ni iki? Busa n'umunsi umwe. Gusa na nyine ugafite akazi agomba gutanga, nyine ubwo baba bavuze hajya ujyanye n'uruzabibu ni Imana Data. Abakozi bagomba gukoresha n'abantu bose guhera kuri Adamu umuntu wa mbere kugeza ku muntu wajyanye, kugeza ku bakozi ba saa 11, murabizi mu buhanuzi. Abo bose bagomba gukora mu kingo kigana n'umunsi umwe, kuko muri Matayo ko batubwira igice cya 20. Ahantu turiko turashaka, sinzi ko muriko murabyumva. Noneho icyo gihe cyose rero bisigura ngo umurimo w'ubutambyi ugomba kumara umwaka. Icyo gihe cyose ni igihe hagomba gukoreka umurimo w'iki w'ubutambyi. Twarabonye ko igihe Imana yakora umugambi, muribuka pastor Arnold ariko aratwigisha ibijyanye n'ubuturo. Ubuturo bwari bufise ibice navuga nka bitatu. Hariho ubuturo nk'inzu ahera nahera cyane, hakabaho n'indani mu rugo, sibyo? Ibyo bice bitatu byose byarakora. Mu rugo niho yikigwa iki igitambo, niho umunyabyaha yacuye yazana igitambo akageza gute, akacikira kigapfiraho. Nicyo gituma ibijyanye n'ubuturo bifitanye isano rinini kuko byagiranye na Kristo. Iyo turiko turiga ibijyanye n'umugambi w'agakiza cyangwa ubutumwa bwiza, ubuturo ntibugomba gushyirwa ku ruhande, kubera ko ni ibintu bimwe, ni ikintu kimwe. None Umwisirayeli yacuye icyo akora ni iki? Yafata igitambo akakizana akagishyira ku gicaniro cy'ibitambo. Icyo gicaniro cy'ibitambo cyari kiri amajyane, cyari kiri mu rugo. Ahantu turi kumwe, icyo gitambo kirakora ni kirakiboha amaguru n'amaboko. Muribuka Aburahamu aduganye umwana, yamufashe mu amaguru n'iki n'amaboko. Yari kugerageza gute kumukerera, yari karakoresha systeme ibaza mapire ariko arashiraho. Yari systeme bakoresha igihe umuntu w'Isirayeli azanye igitambo, ikintu bakora umunyakizanye yateza kukibohesha amaguru n'iki n'amaboko, agaca afata imbuga akagenza gute, akacikerera, akagikerera hehe? Ku gicaniro cy'iki cy'ibitambo. Noneho amaze kugikerera, igicaniro cy'ibitambo cyagereranya n'umusaraba wande wa Kristo. Igicaniro cy'ibimazi kigereranya n'umusaraba wande wa Kristo. Noneho igitambo kigereranya nande? Ikimazi na Kristo. Igera mu Isirayeli igitambo akagishyira ku gicaniro cy'ibitambo akagikerera. Muri kino gihe cyacu byasigura ngo Yesu ni jewe ndakwifatiye, ndakwizirikiye amaguru n'amaboko, ni jewe ndakwishiriye hehe? Ku musaraba. Kubw'iki? Kubw'ibyaha byanje. Kubera ko ibyo byakorwa n'umuntu yagenje gute? Yacumuye. Icyo gikorwa rero, icyo gikorwa cyaba gikoretse, yaba ari etape ya mbere. Ikorewe hehe? Ikorewe mu rugo, mu rusengero. Murumva ntibarinjira, sinzi ko muri ko murumva ibi bintu. Mu rusengero nta muntu n'umwe arinjirayo. Icyo ni igikorwa cya mbere gikorewe hehe? Mu rugo.
Abantu benshi bari kino gihe tugezemo iyo bumvise ubutumwa bwiza yumva ngo ni Yesu ku musaraba, ngo kajya gakize baraduhaye ngo byaragenje gute, ngo ku musaraba ngo byaraheze. Igikorwa Yesu yaje gukora ni igikorwa kitararangira na bugingo n'ubu, ni igikorwa kizorangira ariko avuze ngo biragenje gute, birarangira. Kubera ko kijya gitambo cyatangirwa hanze mu rugo, umuherezi ntiyari bwagira igikorwa cyiwe, kuko igikorwa cy'umuherezi cyagomba gutangurira hehe, indara hera. Icyo gikorwa umuherezi yagomba kugikora mu kiringo kingana gute, kingana n'umwaka, akagikorera hehe, ahera. Nabyo bita igikorwa cya buri munsi, yagomba kugikorera mu buturo mu cyumba cy'ahera, buri munsi. Noneho ku munsi wa nyuma urangiza umwaka, itariki 10 z'ukwezi kw'indwi, hateza kuza umutambyi ari special, umutambyi mukuru. Ntabwo ari umutambyi wari we wese yapfa kwivanga muri ibyo bintu. Hateza ku minsi 9 y'intangamarara y'intango, noneho hakaba umwiteguro, bagatangaza bati agiye ku munsi mukuru w'iki, w'impongano. Noneho imbere ko tugera muri uwo munsi, Umwisirayeli yacumuye, yateza gufata Umusirayeli yacumuye ubwo yasanye igitambo yacishe. Imbere ko acice yabanza akatura ibyaha bye yakoze byose, akabyatura kuri iyo hene cyangwa se ku cyo gitambo runaka yagenje gute yazanye. None ibyaha byaba bivuye ku Bisirayeli bikaba bigiye kuri inde, ku gitambo. Turi kumwe? None umuherezi ikintu yakoreye cyo afata amazi agakaraba, ko hari igikarabiro imbere y'uko winjira hehe ubuturo. Yagomba kubanza agakaraba, amagaca afata y'amaraso, agace yafata amaraso yavuye ku gitambo agiye kuri inde, umutambyi agace yafata akayatwara akayashyira hehe, umwenda uri hehe, ahera. Bisigura ngo ibyaha bigiye hehe, mu buturo. Ayo maraso yagiye kuri uwo mwenda yagomba kwambara igihe kingana gute, yagomba kwambara igihe kingana n'umwaka. Icyo kiringo cyose rero Umwisirayeli yatanze igitambo, ntashobora kuvuga ngo naratanze igitambo naragikereye hariya mu rugo, kuko namaze kugikerera ngo byaragenje gute, byararangiye, ngo agenda relaxinge. Nicyo gituma mu gitabo bita Abakurambere n'Abahanuzi ku cyigisho cya 30 bavuze ngo igikorwa cyo gutanga igitambo ngo ntabwo ari igikorwa cyagomba guhanagura iki cy'amategeko asaba. Ngiye ko agiye kuzana igitabo ndabibasomere mu byumva mubone ko atari byo ariko ndigenera. Igikorwa cyariko kirakorwa kijanye n'ubuturo, nicyo cyo gutanga igitambo, ngo ntabwo ari igikorwa cyagomba guhanagura iki icy'amategeko agenza gute asaba. Ngo yari inzira Imana yaciye gusa kugira ngo Umwisirayeli yacumuye ntahitagenza gute, ntahitako. Ariko icyo kintu Umwisirayeli yakoze cyagomba gukurikirana mu kiringo kingana n'igihe kingana gute, kingana n'umwaka. Nicyo gituma kubera ko abantu b'Imana abantu badasanzwe n'ibibiri, umuntu yigira ngo ndagira gukora icyaha, ngo ndangije kugikora ngo ncaze nkavuga ngo mu izina rya Yesu mbabarire, ngo kirafuditse. Agiye kuzana igitabo ndabibasomera, ndaza kubasomera muri Bibiliya mubwiriza. Icyo yo kizakuba ikintu cyoroshye. Imana ubwayo yigize umuntu yari kwiribwira ku rupfu rwo ku musaraba. Imana yari kubera ko agiye kuza icyaha igahita igenza gute, ikizibira ati ntiwiri urashika hano. Mugabo kubera imbaraga y'icyaha byabaye kuko kiza kirimbura buri cyose baragenje gute yaremye. Noneho Imana ikora igikorwa cyo kugeza cyo kuristoringa ibyo bintu byadabanganye yari yarakoze, ibisubize itoto, ibisubize bisha. Aho turi kumwe. Icyo gikorwa rero ni igikorwa Imana iri kirakora guhera igihe yaremye kugeza igihe izo bigenje gute irangiye. Nicyo gituma Umwisirayeli yacumura ibyaha byo gukora ko byaba byari ku gihuzo mu buturo, bikaba agiye kwambara igihe kingana n'iki n'umwaka. Hageze ku munsi mukuru w'impongano, buri Mwisirayeli wese yagomba kuza akegera ubuturo,
akaba ariko arasenga, hari imyiteguro agomba gukorwa, ibyo kwinezereza, bagomba kurya imboga zirura, bagomba kurya imitsima itambiwe, bagomba kuzirya bahagaze, hari imyiteguro myinshi bagomba gukora. Mu kwibabaza hariya musomye mu gitabo cy'Abalewi ngo umuntu wese utazibabaza azagenje gute, azacibwa mu bwoko bwawe. Hano turiko turashaka kugira ngo bikunde Imana ize guhanagura caca w'Abisirayeli yagenza gute, yakora ku munsi runaka cashirwa hehe, mu buturo, cashirwa mu gihugu, kugira ngo Imana ikore igikorwa cyo kugeza gute cyo kugihanagura. Mu gikorwa cyo kugihanagura ikintu yakora, yacifata ni ukuvuga ngo kuri umunsi mukuru mpongano Imana igomba gutegura, umutambyi mukuru agomba gutegura ihene zibiri, hagomba kuba ubufindo, ihene imwe ikaba yo gutanga ibyaha ariyo yageranya Kristo, hakaba n'ihene yo kugeza gute, yo koherwa cyangwa se yo gusenga. Turi kumwe? Ihene yo gutanga ibyaha yarakererwa, niyo umutambyi yakerera imbere ko yinjira mu cyumba cy'ahera cyane, kugira ngo aze gufata ayo maraso yatira ku byaha byose Abisirayeli bakoze mu mwaka wose. Ibisirayeli ariko ibyaha Abisirayeli bagenje gute, bihanye, agaca afata ya maraso y'iyo hene akagenda akayishyira ku isanduku irimo amategeko agahe 10, kugira ngo kubera ko mu Baheburayo noneho umutambyi agafata ayo maraso akagenda akayashyira ku isanduku y'iki gisezerano, irimo ibisate bingahe, 2, birimo amategeko angahe, 10. Ayo maraso kuyashyira kuri iyo sanduku byasigura ngo icyo amategeko asaba kigenje gute, kirishuwe. Kuko mu Baheburayo igice cya 20 baratubwira ngo hatabonetse kuva amaraso ntihaboneka ngo hari gwiki. Nico gituma cy'amategeko asaba cyagomba gukorwa ku munsi mukuru w'iki w'impongano, niho amaraso yagera ku isanduku y'iki y'isezerano, irimo iki amategeko. Samba icyo amategeko asaba kigenje gute, kirishuwe. Ikintu cyagomba gukorwa ku munsi mukuru w'impongano. Noneho kubera ko kishuwe rero, Abisirayeli bose bihanye ibyaha byabo byose, umuherezi yava mu turo yikoreye umuzigo munini w'ibyaha aremerewe, agaca agenda akabishyira ku ihene kugeza gute, yo koherwa cyangwa se yo gusenga. Ibyaha by'Abisirayeli bagenje gute, bihanye ku munsi mukuru w'iki w'impongano. Abisirayeli nabo batihana, bya byaha byabo byateze kubagarukira. Muri kiriya gitabo baravuze ngo rero ibyo bishitse umuntu agacumura, ibyaha muzi ko hari ibitabo byo mu ijuru bigenza gute, byandikwa. Iyo bimaze kwandikwa muri icyo gitabo rero, iyo umuntu acumuye ziba ari imbabazi Imana imugiriye kugira ngo yoye guhita neza gute, apfa ubwo nyine. Ibyo rero Imana ikoze kuko urukundo rwa Imana ntabwo cyubahiro. Ubundi bwakunze gukora icyaha urangije ugahita ugenza gute, ugahita upfa, kuko ingero y'icyaha ni iki, upfa. Mugabo kuba igitabo cyataha ni ukugira ngo ntahita apfa ubwo nyine. Imana yabikoze imbabazi n'ubuntu bwayo. Wowe kwitiranya ibyo ubwo buntu Imana igize kugira ngo wowe guhita upfa ubwo nyine, ngo byitiranye naho umenga wishyuye icyo amategeko agenza gute, asaba, kuko nicyo giharagura iki cyaha. Icyo kigomba kuba ku munsi mukuru w'impongano. Niho cyakira ku munsi mukuru w'impongano cyahita kigenza gute, gikurwaho, hakaboneka ikindi cyenda gishasha, bisigaye byatakaje gute, byahongerewe. Abatihanye igikorwa cyacu gikoreka, abatihanye ibyaha byabo byose byahita bigenza gute, bibagarukira, bagaca bahindurwa hirya y'iki yigisaba kicishwe iki, akicishwa amabuye. Ikibazo rero gikunze kwaduka ni ikibazo kivuga kiti, none ko ibyo Kristo yatukoreye kugira ngo tubigereho bisaba iki, ibyo Kristo yadukoreye, ibyo Imana yadukoreye muri Kristo. Kuko mu mahame turiyiga twabonye ko abo batatu bagize Imana zingahe, ariko tubonye ko ari abapersona, bisigura ngo ni bangahe, ni batatu. Cyo gituma tubona mitangiro ngo tureme umuntu mu ijoro yacu, igice cya mbere mu gice cya 11, igihe bariko baraba ku ntara, Imana ngo ingo tumanuke ikugira mu bwishimo, ni batatu bagize Imana, Imana ihabwa icyubahiro. Rero
icyo gikorwa Imana yakoze cyo kwiyunga n'umwana n'inyoko muntu cyangwa se n'icyaremwe muntu ikagikorera muri Kristo kugira ngo tukigere bisaba iki? Bisaba kwizera. Ukwizera rero tugeze ahantu niho abantu benshi bakunda kugeza ngo tuba confused. Bamwe bakavuga bati inyigisho nyinshi zagiye zigishwa bati bisaba kwizera, nta mirimo bisabwa, bateba ibintu nk'ibyo. Hari igitabo kigiye gusomamo, igitabo bita ibirenze ibyo twizeye. Ni kimwe mu bitabo bisobanura ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwagagiza kabarirwa muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Iki cyigisho rero tugiye kuraba icyigisho cy'icumi kivuga ngo gukiranuka mu bwo kwizera. Imana ihabwe icyubahiro. Gukiranuka ubwo kugenza gute? Ubwo kwizera. Bivanye rero n'imvugo ko uburezi kunze gukoreshwa, hari abantu badasobanukirwa n'ijambo runaka. Hari icyo bita dukizwa no kwizera cyangwa dukizwa kubwo kwizera. Muri ibyo bibiri dukizwa n'iki? Kuko hari imvugo zikoresha ukamenga zirasa kandi zitagenza gute? Zidasa. Iyo rero wibeshe mu kuko ugomba gukoresha bica bituma ugenza gute? Utaka. Dukizwa no kwizera cyangwa dukizwa kubwo kwizera. Muri ibyo bibiri dukizwa n'iki? Ikiganza hejuru. Dukizwa kubwo kwizera. Dukizwa no kwizera. Ubundi yes. Dukizwa kubwo kwizera. Bibanza justify. Hari mistake tugiye tuza kubona muri kino cyigisho. Mubone nyine abantu bakunda kwibesha mu mvugo bavuga. Urumva iyo rero wibesha bituma utakara ukibaza ngo umutumo bwiza kandi atari byo. Yes, dukizwa no kwizera. Dusobanurire mu muhe mikrofone. Izajya Imana icyubahiro. Impamvu mvuga ko dukizwa no kwizera ni uko ugiye ugasoma mu gitabo cya Yoshuwa 2:4. Yoshuwa 2:4 hansomere tugendane. Yoshuwa 2:4 umurongo wa kangahe? Hera ku murongo wa mbere ndagenda nkubwira imirongo. Ndacaheka nasome nyagusa. Sakuba byinshi rero kandi umwanya wabaye ni muto. Ni minota 5. Vuga mu majambo make. Ni minota 5. Okay. Reka mvuge mu majambo make. Yes, kubera ko umwanya wabaye ni muto kandi dukeneye kwiga. Ibi bintu rero bivuze no mu majambo make bitera urujijo. Ni ubutumwa bwagutse cyane. Yoshuwa 2:4 uhereye ku murongo wa mbere ubona Yoshuwa ahagaze imbere y'Abisirayeli bariko baca inama n'ingingo y'ukuntu bagomba kugenza gute kumvira iyi Mana yari yarabarimbuye, kuko yari yarabibasezeraniye hariya mu Balewi gice. Vuga nta kibazo, vuga turabyumva kubera umwanya. Yari yarabasezeraniye ko nibatagendera mu byagezweho byayo izobarimburana ibihe tangabondwi. Niko Imana yavuga. Ibyo Abisirayeli batera gutinya, bahoza umutima kuzirikana ibyo Imana yabakoreye bitangaje kuva iyo bavuye mu rugendo batari bagezemo uruhara kugira ngo bave no muri Egiputa, noneho kugera n'aho bari bageze. Yoshuwa ariko arabasezera, kuko tuza kubona ko inyuma yaho yarapfuye. Yagiranye amasezerano n'Abisirayeli, arababwira ati umva rero ndababwira, muhitemo Imana mugenza gute mukorera, ariko kandi niyo mutoyikorera jewe n'umuryango wanje tuzagendanira iki? Tuzayigendanira. Abisirayeli baca baheraho bavuga ati twibutse ibyo Imana yadukoreye, nta yindi Mana n'imwe tugomba gukorera atari Uhoraho. Yoshuwa arababwira iryambere ati ntabyo muzagenda bate, ntabyo muzashobora. Ni Yoshuwa yabibabwiye, kandi Imana nayo yababwiye ngo nimutumvira ibyagezwe byanjye nzogenza gute? Zobahonda ibihe tangabondwi. Siko ariko Abisirayeli
nabo bavuga ati nta yindi mana tuzogendanira, bivuze ngo iby'Imana yavuze yadutegetse tuzogenza gute tuzabikora. Yoshuwa ababwira ati ntabyo muzakora. Ugiye hariya ku gice cya 19 18-19 uzosanga Yoshuwa amaze kubibabwira inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, bakemera ubwabo ati mbere twebwe twibereye icyagirizi, ibi bintu tuvuze tuzobikora kandi twe twibereye icyagirizi. Yoshuwa kuko azi muri kamere umuntu ko ari umubeshi, umuntu asanzwe agenza gute ari umubeshi, yaciye avuga ngo mbere ndabashingiye iri buye munsi y'igiti cy'umurotemu ngo rize ribabereke icyagirizi. bisigura ko bakijijwe no kwizera. Inge iko ndaza bashingiye iri buye ngo ribabereke icyagirizi. Ugiye kuraba rero iri buye ryavuzwe na Yosuwa uza kurisoma mu gitabo cy'Abaroma. Tugende mu Baroma, tugendane kugira ngo twe kuvuga ibyacu. Oya sawa. Abaroma 9 Abaroma 9 uhereye ku murongo wa 30 haravuga ngo icyabujije Abisirayeli gushikira kugororoka. Icyabujije Abisirayeli gushikira ukugororoka. None tuvuge iki? Enda tuvuge yuko abanyamahanga batakurikiye ibyo kugororoka bashitse kugororoka. Niko kugororoka kuva ku kwizera. Niko kugororoka kuva kuki? Ku kwizera. Ariko Abisirayeli bakurikiye ibyagezwe byo kugororoka ntibabishikako. Ni kuki? Nuko batabironderesheje ukwizera. Nyamara babironderesheje ibikorwa n'ibyo bibahesha, batsitara kuri ryabuye. Yosuwa yari yarababwiye ati iri buye rizobabera igitsitaza. Kandi n'Abisirayeli kubigendanye n'imirimo yo guhera hanze mu rugo mw'ihema ryera babihonyoramo neza cyane. Abatabihonyoramo neza cyane baranarimbuka, umwaka bikarangira ubwenge gute bagaragaye barimbutse. Ariko Imana yari izi icyo wahagije, nuko ukwizera kwabo ntiyari Kristo, kuko yari abashyizwe imbere bakabweza gute kumwizera. Rero iyo ukwizera Kristo niwe kwizera, rero ukugororoka tuguhabwa no kwizera. Nicyo bavuga mu bakozi Guhabwa no kwizera. Ubundi Aristide uvuga neza ariko amajambo make, kuko mwaba muri mumara umwanya ikigishije ushaka tutakizi. Musubirane ibibazo byose mufise umwanya baranye. Murakoze cyane. Yes, icyo no dukizwa kubwo kwizera. Paul nawe ati dukizwa n'iki? No kwizera. Icyo novuga dusomye uyu murongo tubona mu Bikolosayi cya 2 ku murongo wa 12 nawe tubwira ngo kuko mwahambanywe nawe mwibatizwa, niho kandi mwazuranywe nawe kubwo kwizera ubushobozi bw'Imana yamuzuye mu bapfuye. Amen. Ubwo rero bishatse kuvuga iki? Ukwizera dukizwa kubwo kwizera. Ukwizera dufise niko gutuma Imana idukiza, cyane kubwo twizeye ibyo ijambo ry'Imana ryavuze, cyane twizeye ubushobozi bw'Imana, nibyo bituma dukira, cyane Imana idukiza kubwo kwizera icyo kintu. Nayo ubundi ntabwo dukira tuvuze ngo dukizwa no kwizera. Uko kwizera niko badukudukijije. None uko kwizera nako nukwande cyane uko kwizera ni uko kwizera niko bukishije uwo muntu. Ariko twizera kubwo kwizera, ukwizera twagize cyane kuba twizeye ibyo bintu nivyo bituma Imana idukiza kubw'ico kintu kiri muri twebwe. Murakoze. Erida Papadina icongeraho naye nashobora gusoma undi murongo uhuye n'uwa Aristide uhuye n'Efeso igice cya 2 umurongo wa 8 nawe waranditse ngo mwakijijwe n'ubuntu
kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Murakoze. Aha rero ukuri kw'ibintu nico Aristide na Papa Dina bavuze, twakijijwe kubwo kwizera. Tuvuze ngo twakijije no kwizera, bisaba ngo kwizera nico kintu cyagenje gute, cyabigije kandi si kuko twakijijwe nande na Kristo Imana yamucyubahiriza. Turi kumwe mugabo ibyo bitugeraho kubw'iki, ubwo kwizera. Iyo rero utanguye ko ukwizera ko kwagukijije, ubu umaze gutakaza iki? Inzira. Ukwizera siko kwadukijije, ahubwo dukizwa kubwo kwizera. Dukizwa na Kristo biciye mu kwizera. Ndabaha urugero. Dufate iyo imodoka imwe yahuye n'ikibazo ikagira pani, bigasaba kuja kuyigura, bisaba iyindi modoka, sibyo? Sibyo gaye? Muramaze kubona abakuru b'imodoka batoyi, hadisaba imodoka nzima kugira ngo bikunde ikurure iyapfuye. Kugira ngo imodoka nzima ikurure iyapfuye bisaba iki? Bisaba umugozi. Mu by'ukuri ntabwo ujya mugozi uri kurakurura neza, kubera ko pawusi ikurura ipakuki kuri ijya modoka nzima. Mugabo kugira ngo bikoreshwe ijya modoka yapfuye bisaba iki? Uyo mugozi uja kujoyininga, ukajoyininga imodoka yapfuye n'imodoka nzima. Mugapawa yo gusuguma ibi muri iyo modoka iri hehe? Iri imbere ikomeye. Twebwe rero turi abantu twapfuye, dupfiriye mu byaha twakoze. Kugira ngo rero Imana ishobore kudukiza, Yesu yaraje kugira ngo adukize, bisaba umugozi utujoyininga, uwo ni wo kwizera. Urumva ko rero ntabwo mu by'ukuri ujya mugozi uri, kandi ugomba ko ujya mugozi mu gihe utabonetse, kuko ufashe umugozi ukawuzirika kuri ijya modoka yapfuye, imodoka yogenda stile yogenda. Kubera iki? Uwo mugozi ntiri connected n'imodoka nzima. Hano turiko turashaka mugabo kugira ngo niyo modoka nzima ikururi yapfuye bisaba iki? Umugozi bihutse. Nico gituma Adamu ataracumura, Imana yaravuga akagenza gute? Akumva ijwi ryayo. Mugabo umaze gucumura ntiyashoboye kugenza gute? Akumva ijwi ryayo. Mu gitabo bita inama z'igitore kuri paje za mbere barasobanura neza bakavuga ngo imbere y'uko umuntu acumura, Imana avugana n'umuntu imbona nkubona, ariko umuntu amaze gucumura, umuntu ntiyasubiye gushira kwihanganira ijwi ry'Imana. Byabaye ngombwa ko Imana irondera icyo bita intermediaire, umuhuza, kugira ngo ahuze umuntu yacumuye n'iki? N'Imana. Sinzi ko murabona ko translate umwe avuga ururimi rumwe, kare mwambonye umwe avuga ururimi rumwe, undi avuga urundi rurimi, hakaba abantu bamwe bumva ururimi rumwe. Bisaba ko umuteranzireta agomba kumva indimi zingahe? Zibiri, kugira ngo ashobore guhuza abo bantu bo ateza kumva indimi zibiri. Bisigura ngo rero umuntu yagomba guhuza umuntu n'Imana, yagomba kuba umuntu afitanye contact n'ijuru, akamwiragira contact n'iki? N'abantu, n'umuntu. Nico bituma Yesu kugira ngo bikunde akize umwana w'umuntu. Yesu yari Imana 100%, akaba n'umuntu 100% 100%. Ibyo nibyo byatubwira ko igihe atahura umuntu 100%, akongera agatahura n'Imana 100%. Ibyo byatumye ashobora guhuza Imana n'iki? N'umuntu. Nico gituma rero abantu Imana yikoresha ikoreramo nibo babaye bahuza, abahanuzi nibo babaye bahuza hagati y'Imana n'iki? N'abandi bantu. Cyo tumubona Imana yitoranya ba Yesaya, ba Yeremiya, ba Ezekiyeli, bandi abantu bose ba Nowa n'abandi bari bahagaze hagati y'Imana n'iki? Nabo ba Mose twagiye tubibona, sibyo? Barabahuza hagati abo bantu nibo bari bahagaze mu kigo cyande cya Kristo, kubera ko Kristo yari bwagenze gute? Niyari hanze. Nico bituma Kristo amaze kuza, hari umuhuza mu kibona tugifise gahero, hari umuhuza tugifise mu agaragara nk'umuntu ntawe, kuko twese umuhuza nyakuri amaze kugeza gute kuboneka, niwe duhuza n'Imana ninde? Ni Kristo. Ariko imbere ko Kristo aza hari abantu yakoresheje, muzo
yokora kugira ngo bikunde bamuhagararire. Nico cyo muzosanga n'umutegetsi runaka mu gihe atabonetse aratuma intumwa kugira ngo iyo ntumwa ikore nk'ibyo uyu mutegetsi runaka yagenza gute yari gukora. Ariko iyo mutegetsi aje intumwa igenza gute ija sayi ija ku ruhande kubera ko nyiri ubwite yagenje gute yabonetse. Hano rero batubwira ngo muri hari ibyigisho ganza hano baba batubwiye mu gice cya gatatu twasobanuye ubutumwa bwiza bw'agakiza nk'ikintu cy'ihame ku bantu bose. Twabonye ko muri Kristo niyo ko umuntu yose yabonye agakiza ku buryo bwuzuye bitewe n'uko imibereho ya Kristo yakijije abantu umutima wo kwishinja icyaha, igihano cyaco, imbaraga zaco n'umurimo wacu. Muri iki gice tuzibanda ku buryo agakiza gafatwa nk'aho ari ak'umuntu ku giti cye, Imana ihabwa icyubahiro. Mu gice cya mbere cyabanje Imana yatanze agakiza ku bantu bose kuko urukundo Imana yakunze abari hehe bangahe kuko urukundo Imana yakunze abari hehe abantu bangahe atanu bageje gute nibwo bwatumye itanga umwana wayo w'iki kugira ngo bangahe umuntu umwe. Agakiza nako umuntu ku giti cye Imana yagatanze ku bantu twese, ariko hagomba kuba higiye umuntu agafata ku giti cye utagafata muri rusange. Iki kintu cyo muri rusange nicyo gikunda kubesha abantu. Imana yagatanze nibwo ku bantu bose, ariko hakenewe kagakiza rero umuntu agomba kwakira ku giti cye, ariko ngo kugira ngo wizera wese. Urukundo Imana yakoze rwatumye itanga umwana wayo w'ikine, yakoze abari mu isi bose, rwatumye itanga umwana wayo w'ikine kugira ngo umwizera wese. Bisigura ngo umuntu ku giti cye apana ngo abamwizera bose, umwizera wese uzanga umuntu ku giti ciwe. Cyo tuba ikateganya igitego gira urukiye mu gice cya gatatu cy'Ibyahishuriwe uhereye ku murongo 14 baravuga ngo wandikire umumarayika w'itorero w'ishengero rya hehe gira urukiye. Wandikire umumarayika w'ishengero w'itorero gira urukiye. Ariko ugeze ku murongo 20 avuga ngo ndahagaze hehe ndagenza gute itorero n'igihugu ryanje umuntu n'ibyo abantu bagomba kumva ibyo bakabisobanukirwa, kuko iyo bifatiye muri rusange ukagumana ibyo muri rusange uza gutakarira aho utamenye ko bigomba kugaruka umuntu ku giti cye. Hano batubwira ubwo twigaga ubutumwa bwiza bw'Imana yakoreye abantu bose muri rusange twasuzumye iby'agakiza nk'uko Imana ibibona. Igihe twiga iby'agakiza ubutumwa bwiza bw'Imana yakoreye abantu bose muri rusange tubona uko Imana igenza gute itubona. None hano baratubwira ngo iyo twiga ubutumwa bwiza bw'Imana ikorera umuntu ku giti cye dusuzuma iby'agakiza ku buryo bwa kimuntu. Mu buryo bw'Imana dukizwa n'ubuntu kandi Kristo niwe gukiranuka kwacu. Ku birebana n'ifato y'abantu mu buryo twakira agakiza n'ibyo Imana yabakoreye dukizwa kubwo kwizera kandi gukiranuka kwa Kristo guhinduka kwacu binyuze mu kwizera gusa. Hano turi kumwe ukwizera n'inzira bigenza gute bicamo ko naberetse nujya mugozi ni inzira bicamo kugira ngo tugeze gute tubona agakiza tugahabwa na Kristo, twagahabwa n'Imana muri Kristo, ariko agakiza tugira biciye mu nzira kugenza gute yo kwizera. Mu yandi magambo ubutumwa bwiza bw'umuntu ku giti cye ni ugufata ubutumwa bwiza bw'Imana yadukoreye. Reka nsubiremo amagambo kugira ngo yumve neza. Mu yandi magambo ubutumwa bwiza bw'umuntu ku giti cye ni gufata ubutumwa bwiza bw'Imana yadukoreye muri rusange tukabugira ubwacu bwite mu mibereho yacu. Ako gakiza Imana yaduhereye muri Kristo twese muri rusange. Ubutumwa bwiza bwerekana ku giti cy'umuntu. Ugomba gufata ibyo bintu Imana yadukoreye muri rusange bikaba mu mibereho yawe, nibyo nkunda kuvuga, bikaba mu mibereho yawe ya buri munsi. Kwizera ni ijambo ry'ibanze riberana ubutumwa bwiza bw'umuntu ku giti cye. Tugomba rero kurireba mu buryo burambuye. Imana ihabwa icyubahiro. Kwizera nyakuri ni igisubizo gitangwa n'umuntu ku butumwa bwiza bw'Imana yakoreye abantu bose muri rusange. Kwizera ni igisubizo gitangwa n'umuntu ku giti cye
cy'iby'Imana kuri abantu bose kubijanye kurebana n'umugambi w'iki w'agakiza. Nico bita kwizera. Kuko kwizera ntabwo kwizera kuba muri rusange. Ubutumwa bwiza niba buvuzwe n'iby'Imana yadukoreye twese muri rusange. Ariko kwizera n'umuntu ku giti cye afata umwanzuro tunagenje gute ndizera ku giti cye kugira ngo bibe kwizera nyakuri. Iki gisubizo kigomba buri gihe guturuka mu rukundo, mu buryo umutima unyurwa kandi ukishimira ubutumwa bwiza Imana yacubaye. Kugira ngo uko kwizera kube ikintu cy'ukuri ni ngombwa ko kugomba guturuka ku rukundo rwa Kristo Imana yacubaye. Ubutumwa bwiza bw'iteka ryose bw'abamarayika batatu buduha kwizera kwa Kristo guhabanye no kwizera gushingiye ku kwihugiraho, no kwizera kudutera kugira ukwihangana kw'abera ukanadushoza no gukomeza amategeko yande y'Imana. Ukwizera ufite kutagushoboza kwitondera amategeko yande y'Imana, uko no kwizera kuva ahandi hantu utava ku Mana. Uko kuva ahandi hantu turaza kubibona imbere gatoya. None hano baratubwira ngo kwizera gukiza. Turacyari ijambo bita kwizera kuko turi ku cyigisho cy'icumi muri kino gitabo kivuga ngo gukiranuka niko kugenza gute kuko kwizera. Turi ku ijambo kwizera. Kwizera nyakuri kugomba guturuka mu rukundo, ariko kugomba no kuba kwizera gukiza Imana habucura. Kwizera gukiza, kwizera nyakuri kugomba guturuka ku rukundo, ariko kugomba no kuba kwizera kugenza gute kwizera gukiza. Kwizera gukiza ni iki? Ntabwo ari kwiringira Kristo gusa. Ikibazo abantu benshi bagize muri kino gihe, abantu bagize ukwizera ko kwiringira Kristo gusa. Ndasubira muri ijambo kugira ngo turyumve neza, kuko umwanditsi abisobanuye neza cyane. Ukwizera abantu benshi bafite muri kino gihe ni ukwizera ko kwiringira Kristo gusa. Uko kwiringira Kristo gusa bisigura iki? Bisigura ngo wizera icyo Kristo yagenje gute yakoze. Mu yandi magambo, uko kwizera gushingiye kuki kunarije, kuko urumva ni inyungu ushaka kuronka mu byo Kristo yagenje gute yakoze. Mu yandi magambo ibyo bishingiye ku kwikunda kwawe. Reka ndabisubire. Kwizera gushingiye kuvuga ngo kwiringira Kristo gusa, ibyo Yesu yakoze nawe ntibitakuraba. Ibyo bintu bishingiye kuki kunarije. Bisigura ngo ni profit cyase ni inyungu ugomba gukura muri Kristo. Umva ko bishingiye kuki kunarije. Reka subiremo. Abakristo benshi cyane bizera Kristo kugira ngo babone agakiza, nk'uko abizera isosiyete y'ubwishingizi kubera umutekano w'ibintu, nk'uko bizera sosiyete y'ubwishingizi kubera umutekano w'ibintu byabo. Reka nsubiremo aya magambo. Abakristo benshi cyane bizera Kristo kugira ngo babone agakiza. Bisigura ngo bizera Kristo kugira ngo babone inyungu. We nuko kugira ngo babone inyungu, n'agakiza si inyungu bronze. Bisaba ngo kwiza gushingiye ku kunarije, ariko mu buryo bwo cyagenje gute bidasobanuye. Ntabwo ugiye muri insurance, hari hano batubwiye ngo sosiyete y'ubwishingizi si insurance gabaje. Iyo umuntu agiye muri insurance, muri mandi uri kuratekereza iki? Tuvugane mu kuri tutabeshanya. Uri kuratekereza iki? Nta kintu cyo kwikunda kigupushinga kuja muri iyo sosiyete. Kugira ngo niba ufise imodoka yagira ikibazo, none wumva bishingiye nimba ko ari bishingiye ku nyungu zawe. Muri mind yawe bishingiye ku nyungu zawe, tuvugane ukuri. Bishingiye ku nyungu zawe. Rero kwiringira Kristo kugira ngo ubone agakiza bisigura ngo bishingiye ku nyungu zawe. Nta rukundo rurimo, harimo inyungu zawe, niko mubibona. Donc uvuga ngo ngiye kwiringira Kristo kugira ngo ndonke iki. Icyo kintu ugiye kuronka gishingiye ku nyungu wabagomba. Kubera inshaiti muzosanga rero mugere bigusaba kwiyanga. Turaza kubibona hano imbere gatoya. Igihe bigusaba kwiyanga, kubera ko wiringira Kristo kugira ngo ubone iki agakiza, ntuza kubishobora kubera ko
kadabisubiremo kubera ko kukwizera usaba uriringira Kristo kugira ngo abone agakiza no kubanza bishingiye kuki ku narije kugira ngo ukumva ubona agakiza uzoje mu ijuru noneho ibyo biza kugusaba rero kuba nk'uko Yesu yabaye ubuzima bwo kwiya sinzi ubayigeze gusobanura inose uko nipanze ni ukugira ngo umuntu umwe ahombe cyangwa se akene umuntu nawe ugenje gute utunye siko bimeze kuri iyi si siko kuri kibintu ni ukugira ngo umugenzi wawe ahombe bwo ugenje gute mwunguke uranga n'izi sosiyete mwishimira guza ama insurance n'iki ayo we mwibaza ko atari business ikomeye cyane we mwibaza ngo imodoka mwigondo guca wunguka baguha ku byasagutse ku byo bungutse baguha ku byasagutse ku byo bungutse kubera iki ni kampani ishingiye kuki ku narije nico gituma uzotanga amafaranga ejo natwaye umuntu arambwira ati natanze amafaranga y'insurance imyaka 3 ati imodoka yanjye simwe yakwagutse ukuntu ndagenda barambwira ngo kugira ngo ati buri kwezi natanga 2,330 imyaka ingahe 3 none imodoka iza akabazo gatoya ko gukwaguka gatoya bagomba gutanga 5,000 kugira ngo kwenda gufasha ugachebaza muri sosiyete ngari kugira ngo izirago igufasha gahe ni nk'amabanki banki mweza ko atari business ni business zikomeye cyane cyo tuma umuntu w'umunyabwenge ushaka kubika amafaranga muri banki amafaranga agomba kuba ari karakora ibintu agomba kuba ari karamuvinga ntuze wengeze kwigisha icyigisho bararengeza arasobanura ati iyo amafaranga yafise akaba ari muri banki cyangwa yafite ukayigumiza nta kamaro zo kubarira bizorangira bayi ibipapuro kandi ukanashimiye azohitamo ibipapuro mugabe yikaramuvinga arafasha abantu bagakora ibikorwa akunguka akagenza gute bigira akamaro mugabe twaye hariya banki zokomeza yajye igucajinge mu kigo cyo kuguhumba kandi wowe wibwira muri kurunguka kubera iki ubumenyi buke rero ubu butumwa bwiza kwizera nk'uko reka nsubire aya magambo kugira ndabisome neza abakristo benshi cyane bizera Kristo kugira ngo babone agakiza nk'uko bizera sosiyete y'ubwishingizi kugira ngo babone umutekano w'ibintu byabo kwizera nk'uko kuba gushingiye ku nyungu z'umuntu ubwe nicyo gituma ari ikiganiro cyo kwizera gukiza Imana idufasha cyane niho bawiringiye Yesu kugira ngo uzobone iki agakiza ni kugira ngo ni kubw'inyungu zawe urabyumva nawe sinzi ko muri ko murabyumva ibyo bintu nubwo kwizera gukiza harimo kwiringira Imana nubwo kwizera gukiza no kwiringira Imana byuzuye turi kumwe bisigura ko kwizera gukiza utagomba kwiringira Imana byuzuye ugomba kwiringira Imana byuzuye uko kwizera gukubiyemo ibirenze ibyo Imana ihabwa icyubahiro ntabwo gukubiye mu kwizera Imana mu buryo bwuzuye byonyine ahubwo gukubiyemo ibirenze ibyo kwizera guturuka ku rukundo kandi buri gihe kuba gukubiyemo ibintu bitatu kwizera guturuka mu rukundo buri gihe kuba gukubiyemo ibintu bingahe bitatu ikintu cya mbere kumenya ukuri uko kuri muri Yesu icya kabiri kwizera ukuri uko kuri muri Yesu icya gatatu kumvira ukuri nk'uko kuri muri Yesu uko niko kwizera kugeza gute gukiza ukwizera gukiza kuba gukubiyemo ibintu bingahe bitatu ntabwo ari kwizera Imana ntabwo ari kwiringira Imana mu buryo bwuzuye byonyine ahubwo uko kwizera gukubiyemo ibintu birenze ibyo kwizera Imana mu buryo bwuzuye kwizera mu buryo bwuzuye gukubiyemo ibirenga ibyo icyambere kwizera gukiza kuba kwiyemo ibintu bitatu icyambere kumenya ukuri nk'uko kuri muri yinde muri kumenya ukuri kandi muzomenya ukuri kandi ukuri ko kuzobwiza gute icya kabiri mugomba kumvira afite kumenya ukuri mugomba kumvira ukuri nk'uko kuri muri yinde kumvira bisigura iki rero kumvira bisigura iki ibikorwa kumvira sambu ibikorwa itari byo bita ukwizera kugenza gute gukiza icya gatatu kumenya ukuri ko kuri muri Yesu kumvira ukuri nk'uko kuri muri kwizera ukuri nk'uko kuri muri Yesu no kumvira ukuri nk'uko kuri muri Yesu kumenya ukuri nk'uko kuri muri Yesu kwizera ukuri nk'uko kuri muri Yesu no kumvira ukuri nk'uko kuri muri Yesu
Nico gituma Yakobo azakubwira ati ukwizera kose kutari n'ibikorwa kuba kugenje gute, uko si ukwizera gukiza, uko n'ukwizera ahubwo kwica. Uzokugira n'ibyo muri byo ngo nukwiringira Yesu gusa, kubera ko kwiringira gushigiye ku narije ibyo wewe uzwite Yesu azoguha, urumva inyungu yawe. Uko n'ukwizera gukomoka mu narije kudakomoka ku Mana, kubera ko wewe n'inyungu zawe kugira ngo wunguke. Mugabo ukwizera nyakuruka kuri ibintu bingahe bitatu. Kwizera kwa mbere, kwizera kuko kuri kumenya ukuri ko kuri muri Yesu, ikintu cya mbere. Cya kabiri, kwizera ukuri kuko kuri muri Yesu. Cya gatatu, kumvira ukuri ko kuri muri Yesu. Amasomo menshi cyane mu byanditswe kumenya ukuri ko muri Yesu ashingikira kumenya iki? Kumenya iby'ukuri. Murabizi, muzomenya ukuri kandi kuri niko kuzoba batura. Ikindi Yesu yaravuze ati igikenewe ni uko bamenya wewe Mana y'ukuri yonyene no watumye nde Yesu Kristo. Abantu bose bagomba kumenya iki jambo ry'Imana ngenza ko tirivuga. Icyo ni ikintu cya mbere muri kwa kwizera kugeza gukiza. Kuri konti ya kabiri yatubwiye ngo kwizera ukuri ko kuri muri Yesu. Bibiliya yerura ko ukumenya ukuri mu bitekerezo byonyene bitagenza gute, bidakiza. Ukumenya ukuri byonyene ntabwo bikiza. Kwizera gukiza nyakuri ugomba kuba ukubiyemo kwizera ukuri Imana yamucibanye. Uwizera ubutumwa bwiza, uwizera akaba kikazogenza gute, azokizwa. Iyo ni mirongo muri Bibiliya, murayizi siniko ndimana bivuga 16:16. Uwizera wese akaba azokizwa. Mu Kigiriki amagambo bita faith cyangwa kwizera ni jambo belief, ni ikintu umuntu yizera kandi yemera ko ari ukuri. Icyo bita belief ni ikintu umuntu yizera kandi yemera ko ari iki, ko ari ukuri. Igihe umuntu amaze kumenya ukuri ko muri Yesu, agomba no kugenza gute, no kwizera ukuri ko muri Yesu. Bisigura ngo ko kwemera ko ari ukuri. Icya gatatu abo rero baratubwira ngo ni kumvira ukuri kuko kuri muri Yesu. Ikintu cya gatatu kiboneka mu kwizera ni ukwiyegurira burundu ukuri ku butumwa bwiza Imana ihabwa icyubahiro. Icyo nicyo kintu gituma ukwizera kutubera uburyo tuboneramo imbaraga y'ubutumwa bwiza kuruta ibindi byose. Ikibabaje ni uko aha ariho abantu benshi cyane bagera bakibesha. Reka ndabisubiremo. Ikibabaje ni uko aha ariho abantu benshi bagera bakageza gute, bakibesha. Kwizera ukuri nyakuri kugomba kurenga kwemera gusa mu bitekerezo ubutumwa bwiza. Abantu benshi bavuga ati kwizera ni kwemera mu bitekerezo iki, ubutumwa bwiza. Ariko iri jambo kumvira ukuri bigomba kurenga cyane kwizera gusa, kwemera ubutumwa mu bitekerezo gusa. Yakobo yatanze umuburo ati wizera yuko Imana ari byiza, uko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza, ariko n'abadayimoni nabo bagenza gute, byizera. Urumva Yakobo nyine bisobanuye ucamo ko uyu mwanditsi asobanura ubutumwa bwiza nk'uko buri Imana ihabwa icyubahiro. Yakobo 19 kumvira ukuri ni igihamya cyo kwizera kwacu Imana ihabwa icyubahiro. Kumvira ukuri bisanzwe gushaka ibikorwa ukuri ni igihamya, ni ikimenyetso cyerekana ko tugenje gute, ko twizeye. Uko twiga ukuri k'ubutumwa bwiza bw'ibyo Imana yamaze kudukorera, kugenda kuvumbura ibintu bitwerekeyeho byamaze gusohozwa mu murimo wo mu rupfu rwa Yesu. Urugero, tuvumbura ko igihe Yesu yapfaga ku cyaha ku musaraba, natwe twapfiriye muri we aho ku musaraba. Siko kwizera kutubwira ngo nk'uko Yesu yapfuye hehe, ku musaraba, ngo natwe twagenje gute, twapfiriye muri we. Twapfiriye muri we. Hano rero baratubwira ngo twapfiriye muri we ku musaraba. Kubw'ibyo kwizera gukiza bisobanura ko tuzishanisha n'icyo gikorwa, tuzabona ko natwe dukwiriye gusezera burundu imibereho yacu ya kera y'icyaha. Bisigura ngo gupfa ku cyaha, gupfa ku musaraba ko twapfanye na Kristo. Iyo twakomoye kuri Adamu, ubwo nibwo buryo bwonyene tuzemererwa kuzazukira kubana na Kristo Imana ihabwa icyubahiro.
nk'uko ubutumwa bwiza butubwira ko twapfiriye muri Kristo. Pawulo ati nabambanye nawe, sibyo? Twapfanye nawe bisigura ngo kamere yacu ya kera agomba kugeza gute kuba yarapfuye. Nari mu by'ukuri tuvugishije kuri bana b'Imana. Igihe tugiye kubatizwa mu mazi ni ikimenyetso cyerekana ko Yesu yagenje gute igihe bakwibije. Ko Yesu yagenje gute? Yapfuye ngaho. Bisigura ngo natwe tugenje gute? Turapfuye. Duhamze kamere ya ryari? Ya kera. None iyo tuzutse mu by'ukuri tuzukana ubugingo bushasha nk'uko Kristo yazuka. Tuzukana umubiri mushasha. Icyo cyose ni kikwereka yuko umuntu abagiye muri kamere ya kera bwakakwereka ngo yarapfanye nande na Kristo. Kubera iki kudasobanura muri Bibiliya? Iyo twakomoye ubwo nibwo tuzemera kuzazukira kubana na Kristo. Kwizera gukiza nyakuri kudusaba kwitanga burundu tukiyegura ibyo Kristo yabambwe yadukoreye. Twese tuzi ko twizeye, iyo twizeye tudapfa gucaha ku giti cyacu mu gice cyangwa ku bwacu, tuba tugifite kamere ya kera yo gukora icyaha. Ku bw'ibyo ntitubasha ku rugero rwuzuye kubaho imibereho Imana ishaka, nubwo ntitubasha kuba ku rugero rwuzuye kubaho imibereho Imana ishaka nubwo tuba turi abizera b'aba Kristo. Kristo akwiriye gutura muri twe, kandi ikintu kidutera kubimwemerera ni kumenya no kumvira ukuri, kuvuga yuko igihe yapfaga imibereho yacu ya kamere ikora icyaha yapfiriye muri we. Pawulo yaravuze yuko iryo banga ry'imibereho ye nabambanye na Kristo, ariko ndiho y'amaraso nkiriho ni Kristo ariho muri jewe. Bisigura iyo umaze kumva ukuri, kumenya ukuri ko kuri muri Kristo Yesu, ukizera ukuri ko kuri muri Kristo Yesu, ugomba kurikiza igikorwa cyo kugenza gute cyo kumvira ukuri nk'uko kuri muri nde, nk'uko kuri muri Yesu. Kurenza ibindi ibyo aribyo byose, kubeshwaho no kwizera byonyine bivuga kugira imibereho yiyeguriye burundu Kristo we gukiranuka kwacu. Icyo gihe rero kwizera kuduhindukira umuyoboro n'imbaraga ikiza ituma tubaho dutsindishirijwe, ikanatuma imico ya Kristo igaragara muri twe. Muri ubwo buryo gukiranuka kwa Kristo guhindukira imibereho yacu yite kubwo kugenza gute? Kubwo kwizera. Gukiranuka kwa Kristo guhinduka imibereho yacu yite kubwo kugenza gute? Guhinduka imibereho. Nibyo nkunda kuvuga ngashimangira. Mu gihe cyose imibereho ya Kristo itaraba mu buzima bwacu bwa buri munsi, bisigura ngo tutaragenza gute? Tutaragera. Ibyo umuntu agomba kubyemera uko niko kuri kubintu. Kwizera kuzima gusobanutse kandi kugaragarira muri kwizera kuzima gusobanutse kandi kugaragarira mu bikorwa kugeza umuntu ku gukurikiza inama ya Yesu. Mube maso, musenge mutaja mu mosha, cyangwa musenge ubudasiba. Nguko ko tubeshwaho no kwizera konyene Imana yagucubahira. Hano baratubwira akamaro ko kwizera. Abakristo bamwe bizera kandi bigisha kwizera kudukiza. Ibyo si ukuri. Kwizera ubwako nta muntu n'umwe kwabasha gukiza. Nta hantu muri Bibiliya ivuga yuko dukizwa bitewe no kwizera kwacu cyangwa bishingiye ku kwizera kwacu. Niba kwizera bidukiza, kwahinduka umwe mu murimo twakwirata. Hano turi kumwe. Niba ukwizera ko kudukiza, ndetse bisigura yuko niwo murimo twagenza gute? Twakwirata. Ariko dukizwa nande? Na Kristo binyuze mu kugenza gute? Kwizera. Bibiliya yigisha ko dukizwa ko kwizera cyangwa binyuze mu kwizera. Kwizera ni igikoresho cyangwa umuyoboro twakiramo Kristo nko gukiranuka kwacu. Nta kindi kintu kidukiza ahubwo ni Kristo, imibereho ye, urupfu rwe no kuzuka kwe. Niwe adukiza. Imana ishimwe cyane. Imirimo yo kwizera ni ingenzi cyane gusobanukirwa itandukaniro riri hagati y'imirimo yo kwizera
n'imirimo itegetswe n'iki n'amategeko. Abantu benshi iyo bumvise imirimo baca bakabishyira kuki n'imirimo itegetswe n'iki ngo n'amategeko. Kandi hari imirimo yo kwizera ariyo ya mirimo ya Kristo igaragarira mu muntu yizera, hakabaho n'imirimo itegetswe n'iki n'amategeko. N'imirimo igenje gute ibiri itandukanye. Hano reka nsome mumvirize. Iyi mirimo yo kwizera ni iy'ubutumwa bwiza kandi bwose ni imbuto za ngombwa zituruka muri ubwo butumwa Imana yagucuranye. Imirimo yo kwizera ni imbuto zituruka hehe? Muri ubwo butumwa. Nisho tuma hari yavuze ati none wabona mwene data ukennye none ukavuga ngo ufite urukundo, ati urwo rukundo ngo bari kuri koko, acavuga ati ntitukundane mu majambo gusa ngo dukundane mu byo dukorana mu ki no mu kuri. Bisigura ngo bya bintu by'uko bariko barigisha bo babishimaga ko ugomba kuba mu ki mu bikorwa. Abantu turi kumwe noneho nayo baravuga ati ubwizera kuri konyene kumeze nk'umubiri utari mwiki umwuka, uwo mubiri ugenje gute ubupfuye. Hariho rero imirimo yo kwizera, hakabaho n'imirimo itegetswe n'iki n'amategeko. Ni ibintu bibiri bitandukanye bakaba batandukanye, ariko iyo mirimo yombi nk'uko babyerekana mu bitabo irasa. Umurimo watiwe n'amategeko ni ugukurikiza nyinshi amategeko asaba. None imirimo yo kwizera nayo nyene isozwa n'iki n'amategeko. Ikibazo se imirimo igiye gukorwa, ikibazo ni ikintu cyagupushije gukora iki uwo murimo. Kandi icyo kintu cyagupushije gukora uwo murimo wewe ubwawe nta mikorosikope y'ijuru ufite kugira ngo usuzume ngo umuntu yakoreshejwe n'iki no kwizera. Ahubwo iyo wisunze ijambo ry'Imana rivuga, iyo bisuzumye neza, reka nsome niho tubyumva neza. Buri muntu wese ufite ubwizera nyakuri gukiza Kristo azerekana mu mico ye no mu mikorere no mu migirire ye no mu mibereho ye imubamo ya Kristo yabucuranye. Umuntu wese ufite ubwizera gukiza imibereho ya Kristo izagaragara muri inde muri yo. Bibiliya yita iyo mibereho ya Kristo iba muri twe imbuto z'iki z'umwuka, nk'uko babyerekana muri Galatiya 5:22. Intumwa Pawulo asanisha izo mbuto n'imirimo yo kugenza gute n'imirimo yo kwizera muri Galatiya 2:14-16. Nk'uko Yakobo abigaragaza, abakristo benshi bo mu gihe cye bibwiraga ko bizera, ko kwizera ari kwemera no kwakira gusa ubutumwa bwiza. Aco kibazo abantu benshi bakino gihe barimo mu ntekerezo. Ikibabaje nuko iyo myumvire ikiganje abantu benshi muri iki gihe Imana ibifashe cyane mu gukosora ubwo buryo butari ukuri, abantu bagafatamo kwizera. Yakobo avuga yuko ukwizera gukubiyemo ibirenze kwemera ubutumwa bwiza mu buryo bwa nyirarureshwa bushingiye ku ntariki. Yasobanuye neza ko iyo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Kwizera kugomba kwigaragariza mu mibereho yacu, umwe n'abana nabuze buri munsi. Ukwizera kugomba kwigaragariza mu mibereho yacu ya buri munsi. Bitabaye ibyo nta kwizera naba twatugenje gute dufite. Nuko rero kwizera nyakuri kwigaragariza mu bikorwa kuduhuza na Kristo, kandi kubw'ibyo kugomba kuzana imibereho yacu, kuzana mu mibereho yacu imirimo ya Kristo, ni ukuvuga gukiranuka kwe binyuze mu mwuka wa Kristo. Ni hehe se ibyo byose bitandukaniye n'imirimo itegetswe n'amategeko? Donc imirimo yo kwizera n'imirimo itegetswe n'iki n'amategeko bitandukaniye. Pawulo yagwanyije ashishikaye mu nyandiko ze, yarabigwanije ashishikaye mu nyandiko ze, mu nyandiko yanditse mu bintu bitandukanye bahano bagiye batanga. Ntabwo Pawulo avugurutsa Yakobo, ahubwo abo banditsi bombi bahumekewe n'umwuka w'Imana baremeranya bitewe n'uko Pawulo ashigikira imirimo yo kugenza gute imirimo yo kwizera, bwira bayidonda ku bice bitandukanye. Anisimo kare banditse atabakora ibintu bazora kukamenya ngiki Imana byanditse nande na Pawulo. Wasoma nawe ugacebaza ko Pawulo akwanye iki imirimo kubera iki kubera kudasobanukiwe. Abanditsi b'isezerano rishya ntibari bafite ijambo ry'ikigiriki mu busobanuro bita legalisme cyangwa se gukomeza amategeko. Hano batubwira yuko bashaka kuvuga ikintu kimwe na legalisme. Legalisme ni gukurikiza amategeko, imirimo itegetswe n'amategeko.
Itandukano riri hagati y'imirimo itegetswe n'amategeko n'imirimo yo kwizera riri hagati yo gukomeza amategeko no kumvira guturutse kuki ukwizera. Abafite imirimo yo kwizera bafite imirimo ituruka kuki ukwizera, mu gihe abafite imirimo itegetswe n'iki n'amategeko bihambira gukurikiza ibyo amategeko yagenza gute asaba kandi barashaka kubishobora. Hano rero mwanditsi aravuga ngo iyo mirimo mu maso y'abantu bigenza gute ibisa n'ibisa. Niyo bavuze ati kwitondera isabato ukayitondera kubw'itegeko, ubundi akayitondera kubwo kwizera. Mwese ntibiza kugaragara ko mwitondera isabato mu buryo bugaragara. Mugabo umwe impamvu yamuteye kubahiriza isabato ni ukwizera kuri muri we. Ubundi yabitewe n'iki? Nitega ati nintubahiriza isabato nzoja hehe? Mu muriro. Impamvu yonyine imirimo ibisa ariko impamvu yaguteye muri uwo murimo niyo bitandukanye. Rero abantu bashaka ko iyo mirimo yahindutse iyo isinzwe n'iki n'amategeko gusa, bakibaza ko ata mirimo isinzwe no kwizera igomba kugenza gute kugaragara. Nicyo kibazo abantu benshi bahura nacyo muri kino gihe. Reka Imana ibenge n'amahoro idufashe byo gusobanukirwa n'imirimo ipfa kwizera. Imirimo yo kwizera tuyitandukanye n'imirimo y'iki iva ku mategeko. Natanze urugero dufate mu ugiye kwiga mu ishure, mu mibereho yawe ukaba umenyereye gusobeka utebeza, sibyo? Ubundi munyeshuri akaja mu kigo cyawe, umva mwese bari musanzwe muri mu rugo aho mubaye, umuntu wese aba yicaye. Umwe akaba imibereho kugenza gute yo gusobeka utebeza, ubundi munyeshuri akabaye uburyo atagenza gute adatebeza. None mugeza rero mwishuri akabaye itegeko ryo kugenza gute ryo gutebeza. Ninde muri abo babiri iryo tegeko riza kuvuna? Hariho umwe asanzwe bifite mu mibereho ye, hariho n'undi agiye kubikurikiza kubera itegeko ry'iki gishure ko natabikurikiza mu kuri iki amanota. Abo bantu abanyeshuri baraza kugaragara bose nk'abagenza gute nk'abatebeza, ariko umwe yabikoze kubw'iki kugira ngo itegeko ntirimuhane, ubundi yabikoze nk'imbere basanzwe bije gute abayeho, uwo yabikoze nk'imbere basanzwe abayeho ntibimuvuna. Hano turiko turashaka mugabo ugiye yabikoze kugira ngo ntibamukura amanota, uwo muntu biteza kugenza gute kumuvuna. Rero tureke kwitiranya ibintu, wibwire ngo imirimo itegetswe n'amategeko igomba kubaho, imirimo yo kwizera ntigomba kubaho. Iyi igomba kubaho kandi icyo cyerekana umuntu agenje gute yizeye. None n'imirimo itegetswe n'amategeko abantu benshi bayirimwo, nicyo gituma n'ubufasha, iyo utanze ubufasha atari ibintu bivuye ku mutima, ari ibintu baguhatira. Muze abantu wese ariyize hano uba wumva nyine mu mutima bitaza neza nkaho bitakurimo, mugabo ari ikintu kikurimo ugikora atakibazo ugenje gute atakibazo ufise. Urumva ariko naza kubikora nk'itegeko n'umuntu abikora nk'urukundo akunda iki Imana, ibyo biragenje gute biratandukanye. Ariko nk'abantu bizera Imana ntibagomba kwizera mu bwenge gusa ibya Kristo, ahubwo bagomba no kubigaragaza mu mibereho yabo. Mu kubigaragaza mu mibereho yabo bisigura ngo ni imirimo igenza gute igaragarira abantu bose, abari ku muco wanyu uboneka imbere y'abantu babona iki ibikorwa byanyu byiza, bahimbaze data wa hehe. Ibyo ni ibikorwa. Hano turi kumwe igihe Yesu yavuga ati nari nshonje murangabura, nari baragenda iyo ni iki ni imirimo ivuye kuki kukwizera. Mugabo ngo bari bitavuye ku kwizera, Yesu azababwira ati twakoze, bazobwira Yesu ati twakoze Yesu azababwira ati vira imbere murahora bizira amasengesengeza gute ambere. Abo bose bakoze imirimo, ariko bamwe bayikora kubwo kwizera, abandi bayikora kubwo kwihambira gukurikiza iki amategeko. Bamwe bari mu kuri, abandi bari mu ki bari mu kinyoma. Ibyo nibyo bintu tugomba kugenza gute bigisha. Reka Imana y'amahoro idufashe rero usanga ijambo ryayo rivuga mu izina rya Yesu. Wagize ikibazo cyanyunganizi mbere ko turangiza Jado